Yes, kanogeye nguhereze ikaze kuri YouTube channel ndetse no kwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza uherereye hose. We tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino habe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero reka tugaruke by'umwihariko ku bimaze iminsi bivugwa hagati ya Vestina ndetse n'umugabo wiwe hashize iminsi itari mikeya cyane, aba bombi batandukanye, buri umwe wese atakitwa uhundi, Idrissa atakitwa umugabo wa Vestina ndetse na Vestina nawe atakitwa umugore wa Idrissa. Ibyaba rero bikomeje kurikuruza ku mbuga nkoranyambaga, ni ibintu byongeye gusa n'ibyegutseho nyuma y'uko inkuru ya Yampana yavuyeho iya Vestina igahita ijyaho, hanyuma hagakurikizaho iya Deben ya Vestina nayo ya Deben na Bruce Melody ya Vestina nayo yongeye kubura umutwe. Kubera iki rero ibi bintu bya Vestina ndetse n'umugabo wiwe uwo bita Murindahabi Irene akomeje kubigarukamo umwanya ku wundi, ari kubyisangamo cyane, ashinjwa kuba ari we wasenyeye uwo bita Vestina, akaba yaramutandukanyije n'umugabo wiwe, cyangwa se bikaba birimo binagarukwaho ko Vestina yari yashutswe cyane bikomeye n'uwo bita Murindahabi Irene. Reka tubigarukeho rero muri iki kiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, hawe ikaze kandi subscribe kuri YouTube channel. Gusa mbere na mbere ngira ngo mwese nk'abanyarwanda murabizi mukurikirana showbiz yangaha mu gihugu cy'u Rwanda cyose babivugwa mu myidagaduro, uwo bita Vestina ubwo yarakimara gutandukana n'umugabo wiwe yatangaje amagambo akomeye cyane ku rukuta rwe rwa X, ngira ngo mwarabibonye, avuga yuko azinutswe ikintu bita umugabo. Ku rundi ruhande uwo bita Idrissa nawe ubu ngubu we ntabwo akibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byagatsweho cyane, ndetse mukanabona amashusho afashe indege yerekera iwabo kuri kavukire muri Burkina Faso. Ni nyuma yaho ndetse na business cyangwa se akazakoraga mu gihugu cy'u Rwanda kari kamaze gusa nkaho karangiye, ariko n'umukobwa yari yakunze w'umunyarwanda, ntituzi nimba ari urukundo yaramufitiye, nawe bari bamaze kuba batandukana, ishimwe Vestina. Gusa na nyuma yaho Vestina yaje gusohora indirimbo ku rukuta rwa YouTube nyuma yaho atandukaniye n'umugabo wiwe. Abenshi bari biteze yuko kuba Vestina atandukanye n'umugabo wiwe agiye kuba yamara igihe adasohora indirimbo bitewe n'uko yaheranywe n'irungu. Gusa si uko byagenze, uyu Vestina yaje asohora indirimbo mu gihe gitoya cyane